Znači prvo povezivanje udaraca je najčešće dva direkta. Prednji i zadnji direkt. Oni su oboje dugački, oni nam daju najveću sigurnost i njih prve možemo povezati. Kada njih povežemo, tada smo stvorili jedan balans, tada smo stvorili jednu ljuljačku gdje ćemo povezivati i druge udarce i povezivati veći broj udaraca. Znači u gardu smo, noge širinu ramena, malo smo se spustili u koljenima, stavili smo laktove na tijelo, ruke smo digli gore, šake smo spustili unutra i sada promatramo protivnika, tražimo pred njom tu distancu, kada smo je našli, idu dva direkta. Oni mogu biti i u povlačenju. Napad. Povlačenje. I u napadu i u obrani, odnosno u povlačenju, ta dva direkta su izuzetno dugačka, pogađaju protivnika, njega štopaju njegovim kretnjama, a mogu biti i udarci koji završavaju meč. Dva krošeja, jedan za drugim, češće udaraju niži boksači. Da bi ih plasirali, da bi pogodili protivnika, moraju na svoj način napraviti jednu malu eskivažu, ulazak s nogama, da bi bili dovoljno blizu svome protivniku kojega će pogoditi sa tim udarcima. Krošeji su kraći, traže upravo tu jednu predpriču, znači predispoziciju da bi ih uopće mogao plasirati. Krećemo s jednim malim iskorakom na stranu. Hop, hop! Hop, hop, hop! Hop, hop! Možemo ih plasirati kada smo već u poludistanci, kada smo već u nekakvom poluklinču. Sada ne moramo raditi taj geg, tada samo radimo zasuk. Hop, hop! Hop, hop! I s druge strane. Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Stvari sa laktovima, sa šakama, sa podlakticom, sa tim šarafima je ista kao i kod direkata, kao i kod aprikata. Znači stvari od početka bazično su iste, samo ih udaramo sa strane. Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Kroše, kada smo jako eksplozivni, lako bi nas mogao izbaciti. Hop! Da iziđemo iz našeg garda. To si ne smijemo dozvoliti. Vraćamo udarac u početnu poziciju. Udarili smo, uboli naših protivnika i vratili se u gard koji nam daje sigurnost. Hop, hop!